Kanun ni kabakam kor. Kamet ni kamen sem. Ngasang thu ya ka jengmu jengpi henry yaman tahi ngampat lak banrai Pangilong perlok ni de benton kaju kecimut jemput kan. kedai John kata Apa kunta ngau Kristen pi bumpat long Kristen atau kami pat tu seban long Kristen no. John yaman tahi ngampat lak banrai tu ingin saya pet akawai pat kapor John, nani kajing semacam pite, apalah. Pite balak syah kajing ikut jeruk naik ongshu Oi ban, kajing ikut kedai kedak jong kajing rublai. Berkajing rublai kai mengin ikut. John punai dawai lem si yang bangsa ketha pelat kekli Darung hijing se, kumlung ini ai dawai habar. Ya se, ya rung. Kini kita wai bangun cukup kamel deh. Nak kermen makin erap nak kata kajing sitom cukup. uparlok basisya udai uparlok hakasitong kasipah kaladaya pihi John kababangan di nomor tama Sadik tang lesya men. kum ta habakat kani kacing sitom ru piong di talasay ngam asya pi John bat kacing sitom ru
makan sayur bor. Ban, la sinem pura bangajukan iya pi, bapindong Kristen lo. Kumpang laya long perlok la Islam, ban pi teng berdupor. Habamta ya kadawai bayu kli, tang la syairu pim laap, seperkaban. Kanona kini kabakam kor, kamet ni kamansen.